بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه آيات الأحكام سلسلة بترين مي أو مباهدة كمجيفاوا آية كي البقرة ستيك نودي ونال أدعو من ريك واحدة كمبصواني هندوك حكم تكابيغتون هندوك مي بودوه مي كانكم مدورني كيبلغة وكرون سوالوه جواب بيغتون. ಅದು ಮೇದು ಗಳಗಮೆಂಗೆ ಮಿ ತಾರೀಖ ಕಿ ಹಿಜ್ರಿ ತಾರೀಖ ಕಿ ಮೇದು 3 ज़ुल्क़ैदा 741 ಅದಿ ಮೀಲಾದಿ ತಾರೀಖ 11 ಮೇ 2024 ಎದಕಿ ಹೊನಿರ್ದುಸ್ ಕಿತ್ ಕುರಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ البقرة ستيك نوديه نايتك وحي قرافة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. मेरे argument वाह दक्काने मी आयतुगा एकुले विगंबा बाय हुकुम तका बेगुतु अदि मी आयता गुणुं हुरि आयते एक फहम बस देंबस अल्लाह सुब्हानहु व तआला बयान कुराफ मी आयते की जिहादुगे हुकुमा गुणुं हुरि आयत मी आयतुगे तफसीरुगा ابن كثير رحمه الله ودالو فاني وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم تبامهن هنغرام قراميهن الله موغا تبامهم هنغرام قراشه مي آيتك ودالو وني هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة मी मदीना का एक माने की हिजुरे फौगा अंगुरा में आ बेहे गुतुं बावा ले बुनु फुरतमायत मी बुनु कसीर रहिमहुल्लाह विदालुफा बसवत फलम्मा नज़लत मी आय बावा ले बुनु कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किरित में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकातिलु मन कातलहु එකලෙක් ෆාන හගුරාම කුර බමුනේ දියයි එකලෙක් ෆාන හගුරාම කුරා පරත්තක වයකුෆු අම්මන් කෆ අන්හු আদি එකලෙක් ෆාන හගුරාම නොකොත් තිබේ මිහුන්න එකලෙක් ෆානු ඉස්ස හගුරාම නුකරව hatta nazalat suratu baraa ei migotuga ekan demigen diye baraat sure tauba sure bawa labba fumaddande එම්විම මේ රායන් අලගොන් මෙන් විතංග මේ සුවාලු අලගොන් මේ බොඩ තෆ්සීල් කරමු ඔලෙනි හංගුරාම කුරුම් මේ ආයතක අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා බයන් කරා මේවා බේර පුෂුක මාන මේ දෙහ කොද්දෙනි හංගුරාම කුරා බයක හංගුරාම කුරු එම මේ ආයතක හුකුම් මේ ෆහුම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා බාවලි ආය සූරතු තෞබාග ෆක්තුලුල් මුශ්රිකීන හයිතු වජද්තුමූහුම් මුශ්රිකුන් එමිහුම් කොම්මතාකු තිබෑමෙ හොන්න එමිහුන් දිමාවි කොම්මතාකු එක් මානේ හංගුරාමගේ මෑදානුග එමිහුන්න හංගුරාම කුරස් මේ ආයතුන් හංගුරාම කුරුන් ආම්මුකො ශරෝ කුරයිෆා වාකන් දේහ කොද්දේ එම්විම හංගුරාම කුරම් වී හංගුරාම කුරා බයකාතෝ ඔය මේ හුකුමකි එයි වාලයිෆා වා හුකුමෙත්තෝ නූනියම් ඒක මානේ කි කොබෑතෝ මිනුක්තා ගෞමෙන් මේ ආයතුන් වාහදක් ابن كثير رحمه الله نقول قربا فوي زيد بن أسلم فراب بن وداون قال هذه منسوخة مي آيك مي قلت كواني منسوخ قربا एक माने कि हंगुराम करे बैकाय हंगुराम करन जेहेनी एगोता और नौतुंग एवनी एहिं आयत को मंसूख करवा फैज तौबा सूरत के मी फसवनाय इब्न कसीर रहमहुल्लाह मी वाह के रद्द देवा विदालवनी वफी हादा नदरुन एक माने कि मी आयत की मंसूख करवा फै ओय
بس ايدالوا بسونت رايكي رانغلو راي نونه اي ابن كثير رحمه الله غرا لان قوله الذين يقاتلونكم اهني الله سبحانه وتعالى متانغا تبامهن هنغرام قرا ميهن هنغرام قراشي وبسفلك مرادكي انما هو تهيج واغراء بالاعداء الذي همتهم قتال الاسلام واهله متانغا تبامهن هنغرام قرا ميهن هنغرام قراشي بسفلك مرادكي ايك بينمكي هنغراميا ඊමානු ගහලුවරෙන් හිටවගා ජෝෂායි ෆෝරි ජෙස්සෙවමයි තෙබෑමෙන්නා දෙකොළ දීනුග ආදුවුන් දීනුග දුෂ්මනුන් හංගොරාම කරමුන් දා හිඳුගා එමිහුම් බස් කලෙමෙන්නා දෙකොළ හංගොරාම කරමුගේ ෆෝරියායි ජෝෂා හංගොරාම කරා බයික්කමුගා එමිහුම් වී ෆදෙන් තෙබෑමෙහුන් නකීවස් එෆද මිහුන්නා දෙකොළ හංගොරාම කරා බයික්කමුගා එෆද ෆෝරියායි ජෝෂෝරි එෆද හිබ්බරායි ෆම්බරුහරි බයික්කමුගා තිබෑමෙහුන් වාෂ एक माने कि अंगुराम कुरिया अंगुराम कुराशे नोने एमिहुन्न की मिहार संगुराम कुरन तैयार ती बैकम गा विहिंद आलगोन मेंबस इस्लाम मेंबस मी तिबेन जेहेनी मी फोरीगा मी योशुगा मी हिब्बरुगा मी विष्णुमुगे आहारमना देकोला अंगुराम कुरा बैका अंगुराम कुरम गाबेलुकं आहार मतुगे बहुल एमा मी आयतुगे मुराद किए एहम बिज्जे एक माने की आयतुगे हुकुम एवनी मंसूख फे नोने अंगुराम कुरा हालतिगा ඒක ශරයි මස්ලාතු එන් හාලතුගා ගොරාම කුරුම් ඉස්ස කුරන් ජවුනස් আদি කුරාබයක කුරන් ජවුනස් අදි දිෆායක කුරන් ජවුනස් උරියා හාලත ගාවස් මේ ආයතුගේ හුකුම් එයි දෙමිවෙන් හුකුමේ ගොතගා ඉබ්නු කතීර් රහිමහුල්ලාහ් මේ විදාළුවා साफ दुत्त මෙදෙන්නවා ගොරාම කුරම් ෆෂාෆි ගොරාම කුරාෂේ ඒ නෝනේ ගොරාම කුරා බයික්කමුගා එමිහුම් වාෆදෙන් ආරමස් වාෂේ මෙොන්නා ගොරාම කුරන් තයාර තිබි එය කෙරේ එකමුගේ අහුළු ඉරබේ ආරමස් වාෂ اي ميدان قرآن کا بیان قرآن فی بسلوک مراد اي كما يقاتلونكم فقاتلوهم انتم هن ميهم اس كلمه نغرام قرآن فدين كلمه سم نغرام قراش مي مراد كما قال دم مي نقطه دليل گنوم گنوني التوبه کے 37 آئے وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ابامهم امم بگن كلمه نادكول نغرام قرآن فدين كلمه سم نادكول نغرام قراش سورة التوبة كتير سوانا ولهذا اهم بگن مي آية بيدگن اغون مهر مشارة قرآن آية بيدگن دين الله انقوافدي وقتلوهم حيث ثقفتموهم ابامهم اتجهونو فينونو قمتاكم ابامهم قتل قراش بتانغا فينونو قمتاكم قتل قراش بسوغ مرادك امفرتو قرآن انقوافدي وقاتلوهم وقاتلوا في سبيل الله تبامهم هنغرام قراشه الله موغا نار هنغرام ميكورني دفرات هنغرام كي دفراتون قراچ انو افراتون قرا هنغرام ميكني دفراتون قراكم එමිම හංගොරාම කුරාෂේ අංගවාෆා දෙන් ඒ හංගොරාමගේ මෑදානුගා හංගොරාමගේ කන්තත්තගු තෙරේගා අතුජේ මිහා කොම්මෙ තාකුන් අතුජේ හොනස් එමිහ ගුජේ ගතුල් කොර මිමිත මොරාද ඕනි එමිහ ගතුල් කොර ගති අංගවාෆා රුනි ජායිස් ඒක මානේ කි හංගොරාමගේ حالته නැති ආර්මෙන්න මග්මති මුෂ්රිකකු ෆෙනුනීම ජෙහුණු කොම්මෙ තාව කියන්නේ ගතුල් කුරාෂේ එන්නෝ හංගොරාමයි කුරන් අන්න حالතුගා හංගොරාම ෆෙෂුනීමා هنغرام ميك دفرات ميغا عملا فشي هنغرام اعلان كرونيما حساب دين هنغرام اگه تريگا تجه کوم ميه کوئی داتلو كورن جه ميه اي انك هنغرام مسلمنا دكول نيكمه هورمي کوم سيبك اي ميتانگا مراد واخرجوهم من حيث اخرجوكم تبامهم نرونو تانون تبامهم اميهم بس نريشه اگ معنی کہ مکہ مسلمون nereli evi ehem wima qur'an me angone men angoram kurashe angorama ge men atjonu kommeta ge men gatul kurashe adi kademe rashun nerun niti qisas ke usulun erashun emi hon neresh rashun emi hon neresh ay litakun himmatukum munba'ithatan ala qitalihim emi ayatu murad kalemenge himme kalemenge josh onnashe emihun anguram kuran kere baygotu emihun kalema dekola anguram kura fadai kama anna himmatahum
munba'ithatun ala qitalikum emihunge himme emihunge josh kallemen adekol hanguramu kuran tayyarati be fadain kallemen swashe emihun adekol hanguramu kuran kere fadak bayka wa ala ikhrajihim min biladihim allati akhrajukum minha adihama himme alemenge tibe rashun alemen nereli fadain hama emihun e rashun nerelan kere fada bayka kallemen washe qisasan qisas ke usul ei emihun named amal kurana got emihun amal kur muslimun rashun neruni hama emihun eranu neresh minge bade kodde islamun ge bimakun islamun nerlevijjekam gawanama e haggu kitemme duhaka hames demi onna nekam alun emburi ebima yaadawmaki islamna libfawa haggekka makka ge bimun emu nerlima madina hijra kurabba fahuga anekka angar fahu alun ambura makka emihunge bime gotuga ambura islami dawlata gennevi heme haggu gina duwasvies kendige nudane ka alun ambura ebima yaadawmaki muslimunge haggek Abubakar Siddiq Allah Taala anhu ge faraq pulmi mi bassama mi naqul qurani ibn kasir ge wagota bidan waqad hukiya an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu Abubakar fan faraq pulun naqul quraifawe anna awwal ayatin nazalat fil qital ba'da al hijrati hangurame abe gotun hijre foga bawa lebun furtama ayataki udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu hangurama kurave mihunna dekola hangurama kurun Allah isna debaf liannahum zulimu ay emihunna aniya libemun da kamattakai em furtamoti isnaga wahakas hudda devich hudda devuna basru muradaki makka ge islami dawle islam bid deen islami shariata gowalevi deen madina makka ge feshigen as madina hijra kurum ge ter aharu terega hanguram kurum oti mana kuref hanguram kurum ei mana kamekam galabba ei muslimun ge barunetuma hanguram kurum ge faada वर गेल्लुम बोडुमा मुस्लिमुन निकमतियुमा इस्लामी दौलते ए मक्का कायम फनेतुमा बावर बार बार सबतकटका अंगुराम कुरुंगोती मना कुरैफा एरुगोती मिस्तकुन्ना माफ को मिस्तकुन्ना प्रियत अखलाक मुआमला कोकें इस्लामी दावत ए मुज्तमा तोगा फतुरो मसे कुरो एहन वस मदीना हिजरो कुरबा मदीना के इस्लामी दौलते कायम कुरवी etanu lashkarta tantana fonuwe balivima emburi as himayan hodane veriya kuhure e dawlatuga muslimu kankan tartiba amfere besam verigen den angurama kankan tartiba undi ibn kasir vidalwani wa huwa al ashhar miye emme mashhur gotek manake madina hijra korum foge mfurta angurama be goten bawa lebun ayatiki isse bayan de ayenge al hajj suratuge 30 nuwana ay vidal wabihi warad al hadith mi rayuga machas barli begotushe hadith wardufa ibn usaymin rahimahullah mi ayatu ke tafsir vidal wani mi ayatu ke man Allah amur qura fawani qatilu wa qatilu ay amuruge ibarat ke egote ki wajibu anegote ki sunne kamekkam gaun garina oygen sunne kamaka nuniyam hudda kamaka basse badaluwege hingadan aslaki amru ge ibara ituru qarina ege wajib darajan dakkura nuwata hudda kamaka dalil kura ituru qarina nenga hindaku amruge muradaka bani wajib ema mitage moti man Allah amru fule kurabba angurama tibamen kurashe den efo ge darwani yani uqtuluhum bimuqatalatihim hanguram qurash hanguram ki defratun qurachch ebamem e qura hangurama dekola kaleme hanguram qurash walakin qal vidalwani henekko dem wahi qurba foni waqatilu fi sabilillah Allah ge mauga hanguram qurash sheikh vidalwani mitanga hanguram kurang amur qurba ba hangurama kureveni kuramvi kom bayaka kam bayan kuram kuriga kom farata kattaka ka hangurama kuramvi iskuravafut manai ki waqatilul ladina yuqatilunakum fi sabilillah ennone
قرآن قاسوتي وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم تبامن هنغرام قراشي الله مغوغا تبامن دكولا هنغرام قرام هنا دكولا هنغرام تبامن قراشي في سبيل الله اللهم تبامن هنغرام قرام هنا دكولا اما هنغرام قرام بكم بيكا كم بيان قرام قريغا هنغرام قرام بي مقصد هنغرام قرام بكم فراتك حقوقا كم اسكروا فوتمغ مرادكي هنغرام ميها قراكم غانا ام فرتم اينا كشور قرن جه ميگه مقصدا نيتا ميگه بينمكي كوبات ام بگنه اي فراتك هنغرام قرن جه فرا اسكروا في سبيل الله اي في ديني اي كلام دينه وشرعه اكلام شريعه دين غنكت شريعه غنك ولأجله اكلام اتقى فسبيل الله سبحانه وتعالى يتناول الدين وأن يكون القتال في حدود الدين الله سبحانه وتعالى اتقى كوري هنغرامك دين كمانا دين اتقى وأن يكون القتال في حدود الدين أي دينك إمك تريغا كوري هنغرامك كم غاون اكلام اتقى كوري هنغرامك شامل وگن وعلى الوجه المشروع ادي شريعتك هنغرام كورما جهاد كورما هنغرام كورما كاندالو وافوا ايموگه تريگا كوروي هنغرام اكوانچ مثالك اومكارمي ابني نماز كوراش زكاه ديش روده باش حج واش එමියක බේනුගතක නමාදෙන් කුරවෙන්නත් කුරවෙන්න එමියක බේනුගත කියනත හජ්ජුවන් හජ්ජ නොවෙන්න එමියක බේනුගත කියනත රෝදයිපාන මින් කොම්මේ අමුරෙක් ගවස් මෙන්නනි නමාද කුරාෂේ සල්ලෝ කමා රායිතුමුනි වසල්ලි තිමන් කේෆා නමාද කුරාති දුග්ගත් හජ්ජ කුරාෂේ ખુදු අන්නි මනාසිකකුම් තිබෑමෙහුන් තිමන් කේෆා ආරියු හජ්ජුක මනාසිකත දස් කුරාෂ රෝදයිපාන ශරෝගාස්කොත් zakat දෙරේ ශරෝගාස්කොත් jihad kuraj sharo gas wata Allah atak emma mitangas bank kurafani fi dinihi wa shar'i ekalang dinu wegot ekalang sharo wegot ekalang taka fi sabilillah Allah subhanahu wa ta'ala mawge basru ge terega wade gende ekalang dina me hanguram wanjeni ekalang dinu ga onna haddu ge terega kama wa alal wajhil mashru' sharo kurwa fa gotak kama ولله وحده ادي كلانگ اكني خالص کو کرے کمے گتوگا کما ولهذا قدمه اهم بگنے في سبيل الله كلمه اسكروا فوني ترتيب من اجله قبل ولهذه قدم المقاتل من اجله قبل المقاتل اهم بگنے افرات کٹکا انگرام کرے فرا اسكروا فوني انگرام کرنجے میھنگوا بیان کروں کریک إشارة إلى أنه ينبغي الإخلاص آية ترتيب إشارة قرآني أنغورا موانجيني الله وجوب الأداء إخلاص سر كمايك شاروك آسي غت كوري كما إهني غالكون تو ون غتن دشر دالكون مساحون إخلاص المتابعة شاروك آسي غت نمازويس زكاة بس رودويس حج بس جهاد بس إغتشي إكم كوري بيج إهم بما فيقو فتوغا كتاب الصلاة كتاب الزكاة كتاب الصيام كتاب الحج ونفذين كتاب الجهاد هما اي غوريا شرطا ركن تك تفسير قريب اي شرعي علوكم شرعي سوقتك مهوريها كم بيان قريفا شرعي علوكم شرعي كم جهاد مي اشاره قراني انه ينبغي الاخلاص في القتال غرام إخلاص تريكم وننتهي لأنه ابن عثيمين رحمه الله لأنه هني ليس من الأمر الهين آداء كمن نون أي لوي كمن نون أي الإنسان المقاتل غرام كرا إنسانا يعرض رقبته لسيوف الأعداء غرام كرا ميها إينا كارو عداوترين كاندي ميامچن خوشالا إرو فإذا لم يكن مخلصا لله أين الله تكا إكلان أنغوا في بتكرا كما كان وجيام خسر الدنيا والآخرة أين دنيا آخرة جل هلاك وجندان ولم تحصل له الشهادة أينك شهادة شهيد كم درجة حاصل وجندانه
fanabbaha ehembe mitanga mang Allah evani mikam bayan kurabba fe faham kurabba fe Allah ge mauge ettang iskurabba liajli an yakuna mabniyan ala alqital mabniyan hada alqital ala alikhlas ikhlas ka machakkam me hangurama onna jeni ikhlas maccha hangurama kuramiha hama ehemme deenuga ekam kurma angawa fe gota ekam kuramiha ei syar'i jihad Quran effoge Muslim rahimahullah mi ayatu ge hukum demiyotto netto masala ge wahadakum vidalwani qatilul ladina yuqatilunakum tibamen anguram kore basful ge murad ge ilmoring basful nakul kora idalwani mi masala ge anguram kore baykato anguram koram fashafi e bayka de kolot anguram koram ehenne nukuram vito masala ge ilmoring ge ra'ita vidalwan furtama ra'yiki anna hadhihi al-aya mansukha furtama ra'yiki mi ayati ge mansukha fawa ayat ekkama puring isse bayam di ayatun aammu anguram koram asawa ayatun e al-baqara at-tauba ge 37 devana basfulaka vidalwani puring awme ber kasir mutar genna fa ra'yi mi ayatu ge muradaki tibamen mi anguram kora faden anguram koram emun tayyarati be faden ebamen kaleben anguram koram da baikkam gawi faden kaleme semun adakku anguram kora baikkam gawas kofiya kora shennone abadu anguram korave anguram koram tayyarati baikkam gawas ei devana ra timbana ra ekkam ga vidalo fawani bitanuga bayan Quran annaha qaidun mukhrijun lima adahu fala nuqatil illa man yuqatiluna aharme hangurame nukurane aharmen aharmenna hangurama kura bayaka ekumenui bitanga algon me korin denne vehin hangurama kofiya kurashe e murad verboda mitang merene e murad ekubal muradaki algon men ebeka hangurama kura gaumutaka angurama enanu kofa gawmutoge terega vestibe huriham mennaki algon men ebeka angurama kurun hudda bainno misalaka algonna daw bayaku qawmek beka angurama enanu kuran egomugavti anghenu kodaku dingevati alokama hussegen tiyemenge vetibe angurama gulunne mihunge vetibe angurama ge madanaka saharunna da angurama kurum gebbe shawgenne aam rayitun gawmuge bole mihunne angurama kura bainno em qur'anu mitanga kalemen hanguram kura mihun hanguram kura basluk muradaki bayek wadi hanguram egome ge bayek hanguram enan ko gen dawlatu ko hanguram kuriyas aharmenna hanguram kuru vistumen nugengole evesme hanguram nukurashe hanguram ahulwerin hanguram kuras e baslu murad ham hemme ge terege bode adi gawmuttakkam ga vies argumenna ko sulha ga tibe mi nuata muslimunge hukumuge dashuga tibe mi muslimunge bar dashugati emenaki skavar mushrikun e namas emihunki hangurama ahulurenne nune egmane em hangurama kurashe ebeka hangurama kuren jehe mihunna sabdotum denno hangurama kofiya kurashe e nune muradaki hangurama kura hangurama verinna hangurama kuras kaume bejja baygomteki sulha gati bemi muahada ko fonna mi nuni islamun ge simma gati nuni jizya demi mifade besbe ka anguram kuraka buddegen nuwe ei nabiy sallallahu alaihi wasallam mi raya dalil genwa ibn usaym rahimahullah fawani nabiy sallallahu alaihi wasallam angurame ka lashkar tayyar kurwa fonuwa kam gawanama e kaum e angurame ka qaida adi angurama ge lashkar ge mehunna irshad debbai hadis kore ughzu fi sabilillah allah maga angurama nikonas qatilu man kafara billah allah kafiru mehunna anguram kuras la taghullu tibamuhu ghanima ga elibe echek bahafa dirmu kuriga nahalanu emenga mudanu nagas ganima atuje hechek amille kanwennege verimiha bahava dini mena libe chennege kidan kode echebes ganima ekkurima ganima verimiha bahava de chellibe awum aduwa mihe gwacha nabi asu kashnabad nukore mi gwa agurama hadisa nikmolummi ena muslimu mudana khiyanat tere bodima emihun gos beli
e kon kametto ena koffo te kare fan kashkama bediruga tinohe ena naga hot ganimai e baha dinumuge puri ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة حديث قرآن الله عنه أفني غلول قطك ميدن حلال مدلك هوداك في مية قيامة دو اتشك كوندو ولا جين النار هم كرمتي ولا تقدروا أدي غدر ورنواش غدر رمتريغا أمان ديفا أمان كم بيك فيما قتل كرو مثالك آرمبنا سلوي دين هنغورا من القرآن كيا دبام سلة كم فيب من قتل كرو إنوان هودة غدر ورا بينو عمن وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا قرآن الله عنقوني كافر مشرك مترميه كذلك فاناري وركاتير كما يدي جيا قرآن عده متكا إسلام دي عنقون متكا نتو كم سيسو بكاورة إن ركاتير كما يدي جام فأجره كذلك فان إن ركاتير كنديشه حتى يسمع كلام الله كلام فلو عده متكا ثم أبلغه مأمنا ودين إناغ مأمنا إناغ أمان كونغ سرحد دين إناغ إنغوس ديش قرآن الله تعالى عنقون එම ගදර වර මොෆෝගා අහුදෙක් කර මොෆෝ ගදර වර අබයින මුස්ලිමුන්ගේ ගේ මේකේ පන හංගුරාමගේ කායිද මිර්ෂා දෙබ්බනි ගදර වර නුවච් බිගිතරේ ෆිගුවර ගෙන්නා මස්සලේ ඉස්ලාමුගේ ලෂ්කර තෙරේ ගහුරි මීහක කුරි ඉෂාරාතකුන් දුෂ්මනුන්ගේ මීහක විෂ්ණුනි තිබන්නේ ඒන අමාංකන් දිනී කම එහෙන් හීවෙගෙන් ඒන ඈකම ගවියසේන ගතුරු කර හුද්දනුවා ඉෂාරා එම අමාංකමුගේ අහුදෙන් ඔය ගදරවරේ මුස්ලිමුන් හොද්දේ නොවන ගොරාමෑ ගාලතු අගොරාමෑ කි මකරාහීලෙ ඒ මකරාහීලෙන් හදුන් උන්නානේ හුද්දකම එහෙන්නම ඒ අමාංකමුගේ අහුදක්ම බෙලවේ ඉසාවුන් ෆෙෂිගෙන් දෙන් යා ඛිලාෆුන් හොද්දේ නොව වලා තුමස්සිලු අදි හදීස් කරේ තිබෑමියු දුෂ්මනුන් ගතුළු කුරුම ෆහුගා එයින් එබ්බස් මියගේ හෂිගඩ ගෙල්ලුමෙන් නුදෙච්ච ලක්කා මුෂ්රිකුන් උහුද අගොරාමෑ අස්සාබේක උන්තරෙන් එතෙබ්බේකලක ශහීද් කො ෆෙමිහුන් කම්ෆෙක් කඩා නේෆෙක් කඩා බණ්ඩුෆලා මේනග මේ කොෂා ඉකාර කන්දද කුරි ඉස්ලාමුන් එකනේ පාන කරස්කරු කායිද සීදාකු ඉර්ෂා දෙව්වා එව්ස් මිහෙ ගාෂගඩ ගෙල්ලෙම නොදෙච්ච ලා තුමස්සිලු මනාක හරංකමෙන් මුස්ලක් ආ මුසුලම් වලා තක්තුලු වලීදන් අදි කොඩ කුජ්ජව ගතු නුකරච්ච අදිවස් معنى قاسر باور روايات تكبر ثم ذكر له إذا نزل على حصن فليدعوهم إلى الإسلام إبامي هنگه كلا نودا ركعت انتبه سارحد دك اسكم غار ابهن اسلام كما داود ديش فإن اسلموا فليدعوهم إلى الهجرة امي هن اسلام بجام هجرة كرمك امي هن انغاش إلى بلاد المسلمين مسلمون بنتك فإن أبوا الإسلام امي هن اسلام كما إنكار كفيا فإنه يطلب منه الجزية ميون الجزية شرط قراش جزية ديك مسلم غيركم درو كتيبين فإن أبوا فليقاتلهم إكما إنكارك في منها قرام قراش همهم بين حديث توك واردون أسوي أنهنو نمبر مشا كودكودين نمبر مشا أروكما فلي توك أحسوك انتبه ميو نمبر مشا إمي كس باور ميو أقرامي أغا نقولي إبس ميو نمبر ميكا يفانو ඉර්ෂාද දෙවවා එහෙම ආයතක මොරාද කිය අඟුරාම කරා මිහුන්නා අඟුරාම කරාස් අඟුරාමෙන් අහරුමනා දෙකොළ අතියාරේ ෆන්නික්ම ජමීහෙ එපද මිහුන්නා අඟුරාම කරාස් මේ ලොක්තාග වාහදකම් මුහම්මද් අමීන් ශංකීත් රහිමහුල්ලාහ් අද්වා අල් බයාන් විදාලවනි නිතින් රාවිය නකල් කො ෆයිදාලවනි තිමන්නේ එම්මේ රංගල රාවියක්ම ෆෙන්නනි තිම්මන රාවියකේ ඉබ්න් ජරීර් රහිමහුල්ලාහ් تفسير ونقول قرافة رأيه أدي بفلاس تعيد قرأيه ويظهر لي أن الصواب أن الآية محكمة كمن نفاه قريبتك آية حكم بني منسوخ في النون وأن معناها قاتل الذين يقاتلونكم أي من شأنهم من يقاتلوا أنغرام قرآن شيء أنغرام قرابه نجمانك أنغرام قرمك قابل كنغوري أنغرام يا تبي هرمن أنغرام قرا ولا ميهون أنغرام قراش أنغرام يا අහුලවරි මිහුන්නා ආරමන්න හංගුරාම කොම් ඔලේ එකම තයාර තිබි එකම ගෝලේ මිහුන්නා හංගුරාම කුරාස් ඒ මොරාතික ෆාරගේ සංගුරාම ෆෂාෆි හංගුරාම කුරාස් ගේනුනේ බයි මේ හංගුරාම කුරාගේ බෙගේ අවමන් මිසක් බලා තබු හංගුරාම
tabuk hangura me ke fon hangura me mihun fon we ke hangura me asgen nu emihun hangura me tayyar wa ken gen fonu muslimun adekol hangura me kuffane kom belweti fonu me awmuge kuri emai mi huriya ayat ekol mi murad me anna amma al kafir alladhi laysa min sha'ni al qital vidalwani kafirun ge terege tibe hangura me nukura me kannisha angerunna wadharari kodukudinna washuyukh alfani muskulinna warruhban fallita gutibe fadirna wa ashabus sawami esam fadiri ekeke ruhban naki nasara angbai demmi yahudin wa alqa ilaykum assalam attibaman amandi fi bismiyak fala ta'tadu biqitalihim liannahum la yuqatilunakum emihunna hangura manukura ehni emihunna ki kalemna hangura mukura bay noon egmaniki emihunge qawmuge mihun kalemna hangura mukurias emihunna ki kalemna hangura mukura bay noon ويدل لهذا الاحاديث المصرحه بالنهي عن قتل الصبي كورين ميا ابدايل كوره كورين دنوي kodakudin anghonna me misme meru mana kuro fa hadis den sualak kodakudin tuni misalak anghenu kodakudin vejjam den awmana istisnaaw dan hori halat එක semes anghenu umurun dosseva tibe miyo mimiyun anguramaga baaru vejjam kine towa anguramaga baaru vejja gatul kurwe anguramaga baaru vejja bisaisiet ei bayemmihun baaru emihun raayum bas egiterege ke kamu ko faahu kore me mitaka bayan kura fani ei durai dibun simma ena ki hunain anguramaga muslimun adekol angurama kurma emuna lafadi foridi lenghada ki awlume ene ki harakat terkura muskuliyene ekamena gatul kura nabiy sallallahu alaihi wasallam ur kore emima isse bayan bedi mihun tirembes ei fallege fadire kobes adi anghene kobes adi muskule kobes ena ebbesife angurame foridi barudi ehingule kobejjam ena ki anguram kurwe mihun terega samilu anami den mige terega me awona fenun ekal anghenun kongule kantattaw terega misala angonu amako hospital ta egome gon hospital taw terega angonu besala kakka mihun kakka min ule mihun kinettowan bebbe hum dala fani kekkuma ke mihun amukam anguram kuris no kuris adi hospital to ga beswar wala awlumake semihun amu masekkate kom vejjam ei angurame sida barum kom ga nobelwe ekam angurame madara nikma angurame foridi bambardi echi kiya lenkiya kom be sebe sahita ko gote bariwa kom vejje mihun ke anguram kore mihun terega himenemi ميغتو مچ بركين بيكلو مي آية تفسير قربافه وقد فسر هذه الآية محمد بن شنقيط رحمه الله وقد فسر هذه الآية بهذا المعنى بمعنى من آية تفسير قربافه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وابن عباس والحسن البصري رحم الله الجميع آية فاهتو بيان بيان قربافه كمي ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين تباميهم حد فهنا لا نداس hamakasharun allah subhanahu wa taala haddu faana ala mihun deke lobe wodi nugannave mita kobato haddu faana ala dimuge murad ek murad ki qatiluhum ibn kasir rahimahullah qatilu fi sabilillah wala ta'tadu fi dhalika allah haddu faana nudashe wa yadkhulu fi dhalika irtikabul manahi ek terega man allah haram kurwa mana kurafur kankan amko bannane كما قال الحسن البصري اكتريغا ميهو غنوانت كينما مروගෙන් da කාපරම් ගුණවන්ත කියනවා අංගෙණු ගතුළු කුරුමා කොඩකුදින් ගතුළු කුරුමා මුස්කොලින් මෙරුමා මෙහෙම මෙන් ගොස් දීනුග මනා කරවා for එව්ස් කමෙන් මම ගුරාමගේ තෙරේගා හිඟා අදියුන් එයි හද්දු ෆාන අදියුන් තෙරේ ගිමෙන එක අල්ලාහ් එකාර එව්ස් කමක ලෝබෙ වඩිගෙන් නොවේ එම්බිමා විදාලවනේ වෂයුඛ الذي لا راي لهم إبس مسكولين إمام نعورام عراء النك ولا قتال في مهمرام كبارنوا والرهبان وأصحاب الصوامع فلتوتي فادين وتحريق الأشجار قستك إندما وقتل الحيوان لغير مصلحة التي جنوار تقتل كرما كما قال ذلك ابن عباس راوي مقتل نقول يا ابن عباس عمر بن عزيز رحمه الله أديس إتربين سلفون كفارع بولم دمي مثال غسكنو ماچي مي حكم كيس فارغ حالت ناسر كدن جي حالت سك ما مسلوك مي منا كوري فريكان مي گوتا
hanguramaga shariatuga hanguramaga akhlaqiyatuga terega deenuga bayan kurafa huri kankama khilafan amal kurun ei haddu fanala diu Allah subhanahu wa ta'ala haddu fanala da mehundeke lobe wadi nugannawe embe makurin isse bayam di fadain nabiya sallallahu alaihi wasallam warak gina me halattuga kogget nuwane kankam bani bayan kurba fin ebbes kame kurumaki haddu fanala diu hame ayako lobadistira hun me haddu fanalumuge maana ge terega hangurama hame kan mitanga bayan kura fevane ki hangurama halat khas kura fesnu ammuko bayan kura e ammuko bayan kurum terega hangurama halat etereginge kantaka adi hangurama golu nekkantatto gaves tiinu gonna im fahanala agos kura komme kamen ei mige terega wannanach mehun aniyaveru ei bahun kom gavis adi alaton kom gavis ege terega badegenda ibn usaym rahimahullah fawani لا تقاتلوا في المقاتل والاعتداء في المقاتلة يشمل الاعتداء في حق الله اكتريك ودي الله حقا أراغتو أدي هنغرام كربي ميهون حقا أراغتو بس الله إيمان أراغتو هنغرام كربي ميهون نامدو كنلفا وإنفانا راديم بس مي أدفع راديم تريك هميني اكتريك الله حقا أراغتو كتريك هنغرام كرم هدنوا وغتك هنغرام كرم سارغا hormat tere kore hasor masaru tere hanguram kurum huddanwa tanegga hanguram kurum haram fulu terege isse hanguram kurum me Allah qurab inta hanguram kurum huddanwa wagutaka huddanwa tantana huddanwa wettaka min komme kama kiwes ekalaange haggoga haddufana aladium hamehemme hanguram kore mihunna deterega haddufana adium ei kurin esvediya maanaage mita sheikhs bayan qorafane hanguram kurumga hanguramage tere gatul kurum huddanwa farattaka gatul kurma gellundinu huddanuwa tantana takecce gellundinuma me kankamaki hama haddufaala atumge aammu maanaga imenigen dana kankam ema jumla gotegga hanguramage terega diinuga kurun huddanuwa fri kantataka aragatuma adi enum bes aammu ko hanguramage berum bes agumen aammu dirulum ga bes Allah kanalobe im fahanala diu ei ekalaage kanalo apa im fahanala diu efada kantatak kurami hundeke Allah subhanahu wa ta'ala lobe wodiye nugannawat أسأمرك في دار من مالاني هذا وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دينغوري آياتك سم جهادا ولموري آياتك هم موضوع إترا أدي هوري حكم تكا بيغتم إن شاء الله آياتك شرحك وهدك